Da je v Mariboru vse drugače, ko gre za nogomet, je že dolgo znano. Na novo potrditev ni bilo treba dolgo čakati. Termin tekme tretjega kroga skupinskega dela tekmovanja v Ligi Evropa med NK Maribor in SC Braga je četrtek, 19:00. Pestro pa je bilo že dan pred tekmo, z nevsakdanjim, a nadvse izvirnim spremljevalnim programom. Najprej se je mesto prebudilo z drugačno podobo mostov, okrašenih s transparenti, sporočili zvestobe vijoličasti barvi, ki bolj kot karkoli združuje prebivalce štajerske prestolnice. Prava posebnost pa je sledila popoldne, z zborom na Lentu pri ladji Dravska vila. Doživeli smo prav poseben uvod v tekmo ob vožnji nogometne ladje po Dravi. Pozneje pa je po mestnih ulicah odpeljala še povorka avtomobilov. Navijači so poskrbeli za imenitno popotnico pred tekmo in še enkrat opozorili someščane, kaj se obeta med četrtkovim novim evropskim spektaklom. Z dvojno zanimivo predstavo, na igrišču in na tribunah. Za tiste, ki si jih še niste priskrbeli, vstopnice so na voljo v vijolični bajti in hiši vstopnic, na dan tekme pa na blagajnah pri stadionu, ki se odpre ob 17. uri, prva na južni ploščadi pa že uro prej. Moštvo je med tem pestrim obrobnim dogajanjem ostalo osredotočeno le na igrišče in zadeve, ki se bodo zvrstile na zeleni površini. Igralci in strokovni štab so se po treningu umaknili na obrobje mesta, na stadion se bodo vrnili uro in pol pred začetnim sodniškim žvižgom. Zadnje aktualnosti v moštvu je na novinarski konferenci po dopoldanskem treningu predstavil trener Darko Milanič v družbi Argusa Suareza in Željka Filipovića. Jasno je, da je pred nami zdaj ena pomembna tekma, da so fantje temu primerno motivirani. Če gledamo po tej zadnji tekmi, ki smo igrali prvenstvo, pred tem je sledila kratka pauza, so se stvari močno spremenile, v smislu, da je moštvo dobilo svežino, da smo skozi treninge, ki smo jih imeli na voljo, neke stvari popravili in da je bilo vsaj nekaj časa za predahniti, to pomeni, da se fantje lahko mentalno razbremenili in to je bilo že na tekmi v Domžalah tekavsko, realizatorsko, nasplošno vtis veliko boljši, kar je popolnoma jasno. Čaka nas težka tekma, v kateri si jasno želimo priti do prvih točk. Zavedamo se, da igramo proti moštvu, katero je kvalitetno, katero ima izkušnje, katero zna igrati obrambno, katero zna zelo dobro priti v napad, vendar ne glede na to bomo dali vse od sebe, da bi osvojili prve točke, kot sem rekel. Rajčević je pač kaznovan še to eno tekmo, njega na tej eni tekmi še pogrešamo, Viler je na terapijah v Puli, njega dlje časa ne bo. Pridigar se včeraj na treningu poškodoval, ne bo v kadru, drugače vsi ostali so pa zdravi. Velikonja je odtreniral 2 treninga, včeraj in danes z moštvom, ne čuti bolečin, tako da je tudi on v principu nared za tekmo. Com certeza eu acho que é favorito, né? Clube grande de expressão, mas ninguém pode subestimar o Maribor. Eu ouvi falarem também na imprensa de vocês, né, de Portugal, que alguns jogadores falaram que o jogo seria fácil, pois o Clube Bruges e o Birmingham ganharam da gente. Eu acho que vai ser muito pelo contrário, porque nós precisamos demais dessa vitória. Com certeza todo mundo está focado e ligado para entrar amanhã e fazer o melhor jogo da nossa vida, porque se não ganharmos amanhã fica muito difícil para a gente a classificação. Então amanhã vai ser o nosso jogo. Particularmente não conheço. Eu vi jogos pela televisão, vi vídeos, sei da qualidade deles, sei que são jogadores muito rápido, mas se entrarmos ligados, eu acho que isso vai nivelar, vai ficar igual, porque eu acho que no jogo de amanhã não vai ser a técnica, vai ser a vontade, a superação, não importa se vai estar frio, vai estar quente, o importante é que a gente vai ter que entrar para ganhar, de qualquer maneira. Pa mi se zavedamo, da jutro moramo čim več igrati, imeti žogo čim več v svoji posesti, ker vsaka ekipa, pa tudi Braga, trpi, ko nima žoge. Tako da mi bomo probali razviti svojo igro, igrati svojo igro. To je to. Razlika je očitna. Vse se dogaja dosti hitrej, kot v slovenski ligi. Zato pa moraš biti pač
psihično, fizično bolj pripravljen, hitreje razmišljati. Pač čim manj napak, čim boljše. Igralci so dosti bližje, tako da žoga mora hitro potovati.